салом алейкум дӯстони азиз, созаи назарин саломати хубай духтаро я материал омадай ҳами қафасон и бо номуш нознозак будай. Ира бинен чӣ хушрӯ арӯсакода аҷоиб фасонак ранги шифонпон бахтай бо арганза дорад. Дидед хушрӯча чанд расветка дора. Як либосаш 400 сомон. Ина каседа дар кор боша марамат метавонед скриншот карда равон кунед. Мо шумода доставка мекунем. Бинен чанд расветка расветкои беҳад хушрӯ бори дубаян. Ино ҳамаш материалои дубаян. Бечихола на? Ира бечихол мешидай. Иша мешава бечихол пушида? Инора мешидай бечихол пушида. Маечка кати эне иглша бинен иқа хушрӯ духтарако аҷоибот иглаш. Аз ин медоне чанд расветка бу? Ина марҳамат 10 расветка будай. Хушрӯгишона бинен ин арӯсако кадомеда дар корай. Шумо ҳамин скриншот кунед равон кунед доставщикмон бурда мерасонатона. Ина ҳамаи ҳамино 400 сомон а? Мана кадомиша гирен 400 сомон киртада аҷоибот хушрӯ мебиёя. Марҳамат ина интихоб кунед мо шумода равон кунем. Ина и рангшам хушрӯ а? Ина кушодагиша бинен духтаро бечихол мепушад ина мудора. Мана беҳад фасон тоза бори Дубай материали хушрӯви новинка. Ана духтаро ана инош боша чихолдор шунан. Инора ина 3 метрай барошон калонай. А уе ки барш майда будоз нишон додем чанд сум буд? А ваё 340 як либосаш нархаш 400 сомон буд. Айна ино барошон хучон калонай духтаро 3 метрай 450 сомон. Мана шифон помбах боре метова ҳами қахушрувай ира светкоша бин ҳозир кушодагишам нишон метем. Ина духтаракое ки чихолкати пушданиян чихолаш друшта намедроя духтаро чихолша ҷудогуна хитон мегирен. Мана бисёриё паплин мекунан чихолша. Хулас иқаи сиёҳуш бо багати метовае. Мана духтарако марамат нархи беҳтарин. И модело шифониш 450 сомон. Беҳад фасон инам чандта расветка дора. Ина ҳозир ма чӣ мекунам? Кушодагиша нишон метам. Ира бинен худ духтаро вай вай аҷоибот. Мана фасони бадай сангош боам хушрӯ чӣ мекуна ки мавҷак мезана гуфти гапо. Ира бинен дар навор наомадестай духтаро ай пеш ҳами хе хушрӯвай боам қимати багати метова ки 450 сомон. ранги намо шифонои 1200 сома метова духтаро. марамат и расветкаша бинен ху иқа хушрӯвай ҳамаш расветкои фасони боие. марҳамат духтаро скриншот кунед равон кунед доставщикмон бурда расонатона. агар намехе киртои фасони туёна гирифтанӣ бошанд. Тоза Дубай бори Дубай якум сорт. Мана ду моделто нишон додам. Ина кадомеш ки дар корайтона скриншот кунем партоен мо шумода доставка кунем. Ира бинен хӯи расветкош тамоман бомба беҳад фасон.